number 1 atanga number 6 tu na group 1 question atana kanlom da tu ho ni common figure in ang vek ania figure ang khat vek ani dona chung ho chu question par group kanda chu mi group zo chuan second group a chuan figure style dang aron om le dona ni inta thiam chu figure style dang chu ni video clip dang in kan chele na tun tuma video clip a om tu zong hi chu figure ang khat ho kanon lot from dona ni figure ang kan ho chu po chu a figure chu kan draw vek ko tanga a cho tak ka chu a nu kan chok le chawa themi hi height and distance question tam tak ong zinga paru ang khat thei ho kanon thang chu ania a hinga ta na group 1 question ti mai te paru om don ta re chumi ta na apa saber tu ta the question ti ni hi la ya lang khian ki question ni mo khian ki ka chia chin do na question khala wen ula hey ta inzia ki the angle of elevation of the top of a tower angle of ang lang ka elevation chu chhozong in mi pakhatin thila thir don ti na chu chiang chuan a thil chu angle of elevation of the top thil chip thil don ni tu chip nge top of nge tower in top of the tower tro kan zia khal china nge to le inge zia ma samber thin tu kha ground kan zia kanga a viewer kha kan om tir bok dona thir tu pa observer ka tro chuan inge han thil ber khan ni shim tower chuan tower ngil takin 90 degree in dim tiranga 90 na din at nga hemi top tak hi hepa hian ani em kha aron thir tari a thir tu pa hi from enga tringa thir tika from a point enga tika a from a point a thir tu pa on ningi point enga minga pe kha a chu on the ground hian da tu the ground ka chi from a point a on the ground ti nu ti ama chuan chhozong in angle of elevation at here the question in azia mio in the angle of elevation of the top of a tower from a point a on the ground is angle of elevation chu sang e is sang e question of 30 degree ta ni chu hey sang e kan tia 30 degree kan fiam le minon nen pui lo le on moving akal sondon so ma yo on moving a distance of 30 meters meter ang sani akal don 30 and ole ta na dinga hema sondong zel sin mi khane on moving akal sondon ta ni tower lampang hi avapan chon towards the tower so in akal nge away akal khat zong dong kan share chun sama on moving a distance of 30 meters and tinga ti che kha towards towards su apan ai the foot of the tower hey tower foot chu ta hi hemi ke hi avapan na ya tinani chu mase a full in a vocal pain wa 30 meter chin na kalati khan and you not highlight can very 30 meter a ngai me example hi 30 meters chin kha atol pain na ni chu afian fiamo on moving a distance of 30 meters towards the foot of the tower han kelam pang of pan na ya engeron soire chia kha to a point enge ning kan pe kon hei di khenga kal pe ang ngai na chuan adol lekhan the angle of elevation increases to the time enzyme increase ka 60 angle of elevation ala non le ti na ani ti in thiam mai ma somdong zel ha kal na ya adinga angle of elevation ala non le don angai tho tower hi the angle of elevation ala le chi ka increases to enzyme ha 60 degree ni na ka soi kha ti lama khan anen te ladde watanga thil chon angle hi kaw hi azim tel number tel aron kan na chona kaw za tel an ti lai ta kai man thiam dro an thiam chon kan question ni nge min zo ta le find the height of the tower ti ta ni khoi tower height chu ni ta khoi san zong chu hemi chau hi ni mai mi nga nei velo kan pe kan lo an ro a le b question ni pe sa c le d ti me in man thiam dro ani chuan tower san zo ta ni nge ping ta cd hemi san zo hi question min zo ti na lo cd kan tha thiam find the height of the tower adon le ka chu na kina kan soi lo nia and the distance of the tower from a point a no point a tanga tower in card distance pum pui hemi in card la zo gi chok sok bro a tanga see a full pay pop hi in man thiam
second question ma kha chu na kina kan soi chiang ga ne first question so ba chu ne min zo kha height of the tower san zo min zo in fair a question kha en lem lo kan voi kan che kan summarize the pot china ga lo no ground ma tower ding lu a point A turning from a point A turning angle of elevation of the top of the tower top kan here angle of elevation is 30 degree around here draw on moving a distance of 30 meters account higher towards the foot of the tower the angle of elevation alam non le kan increases to example lo 60 degree draw so zona ina min zo to find the height of the tower san zo mi zo dan chok chok don chu xem này so on question number 2 atan hay kan end sina the angle of elevation atile na ta that maya ribbon chozong in tila thil don la chozong in thil le don the angle of elevation at the top of nge thil le tower thil le don from a point A to tolo point min kha A to tolo certain point ti mo to point khoi amo tina ni certain chu tro khoi la amo ati mo ta mi ka ta na ka chu kan thu A kan hong ve ni don ya in thia do le chin lo kan ground zo ziam ma sak tu ka ti chawa adon le khan tower mi soi kha tower kan siam le nga he mi top of the tower tho hi certain point na ni de khoi amo point na ni ti chon tlai tu ni ti ti za lo ni ta tang ni thir ta a angle of elevation of the top of the tower from a certain point. Certain point is 30 degree. Abi nga pelawa A tile me he tro kan kazu ai nang te ka kan sia kan tan chon lon zo kan A nia let's say sin zo mila if the observer moves 20 meters ama kan meter en zang ikal nai kha dona chon en zang ikal nai don 20 meters ver thing helai thing nai to ka tan kai ver tiang B ti to lo tro from a certain moves 20 meters towards the tower lam pang pan hai na kala the angle of elevation of the top increases by en zang ti ha 15 degree B kan dia hey hen do hey angle of elevation increases by tata kyan 15 in zia zon adi pain in trade hey zirkin to pakhatin mana ni zo to he question hi diklo ne ma min ti to ne he lai akal zim zo ka 30 ne ya avakal mai chon asau tu ne 60 ne ta hen 30 ne akal na ya towards the to ne ma se angle of elevation increases the strong come to mang se kan question ayan hey increases 15 na ti le ta ka increases na ka ne ti kha question masakan 60 ti draw tahan 50 na ti box here adi glowing in here question ti glowing na draw adi a question masaka an en le lokula increases to increases to 60 adi tani increases zo khani ne obetum by on to ne hey yan na sa from him up ko pa change in kha thena in to kan mang thin ne tro by kan ti to chon akma ahlui kha tizat ken asan bel tina ni non tin zo ni so yan je to to ati top chon 30 kha yang ngai kha thim top don 60 asan top increases by ni chon 30 degree kha akma 30 kha som pangai na san bel kan di don chon 30 plus in je ti ngai 15 30 plus 15 so exam la ta 45 ni tina ni chu anto tiang dro to le enge kha by kha ni na fair increases by 45 hing petang amu he nge hing kan pek don ka c le nge d te me no chuan finding as on to the question kha find the height of the tower sa zo ko is on to an figure in an in ta ya kha khani question ka thang bol na chan chu kha lo ni le ta a chaw dan chu na kina kan zir do ne tu na zo na chaw dan kan la zir lo tina ni so let question number 3 atan kan en le
the angles of depression na tingal mat mai kan sa kung kana tinga kan sukzong nge sozong thila thirdon la sukzong a thirdon chon a thir pa ka mun ya ma nge ma mun sang mun sang zo ko no ni the angles of depression of enge thirdon two ships at the time ani am ha two ships from the top of a ko yang ma ka lighthouse from the direction at trangin tinania at here to pa su ko yang mo don lighthouse at trangin at here don is kan ta ya kan siak sinang e tu na bi chu long te ni to va in ground dia kan sweating ka sea level ang de bi tian siak kan he ta ya ma chuan hei long ani ta long te kan ti he enge tui hey chuan lighthouse ka airline plan te ka ta azia lo plan chu lighthouse on top me lighthouse sang le lo ka omane 90 degree na ding do ni so ratia a viewer ka angle of depression na la lo na bangin hey a ni ta se hey c te ka d te ka la ni ta se a train ne thir don d train ko train mo heta en lighthouse en on the question from here into okay from the top of a lighthouse from the top of a lighthouse one is one and the angles of depression angle at the angles of ANGLE so ANGLE so S ANGLE and S angles of depression at the depression for the kan ta thiaw chuan he luya hian he tuya hian long exam yo pahni ni na ta hen pakhat om ta se ta hen ni da pakhat te om in ngai me in ta thiaw depression ko voi ni da dona he hi chuk join as thir phota e ko ime chuk join thir phota in mu thiaw thir phota mase chuk join thir reng reng khan line of sight ko chuk join ka horizontal line ka pek zer hai ka tiang ba sim khan ta hen horizontal line in siam phei thaw ma hemi angle in depression chu tai mase ko asa nei ne chuan enero ama ve khian long khat khat hir ha ti arwan na soi long question a khian ki the angles of atinghala angles here depression when you the angles of depression of two ships at the draw ani am kha ships cut angles of depression for is la ala le ko kalam ta imu thiam chuan helai horizontal line nai ve ka hen angle ka tlai chu hin don ti nai so chiang dro pakha zo ka chu helai pum pui hi hemi in ri hi om lo kha ngai ta ula hemi pum pui hi ni ta hemi ron rin chia ka chuan helai hi thar tan kha ni ve ti nai ships ka a le b ya oma ti tho mai te wa imu thiam voi ka soina le two ships kan le ta hian lighthouse oma sumi top from the top of the lighthouse kan chuan angles of depression ala two ships te kha adikam are in zania tikha are found to be in zania tikha 45 degree and 30 degree in sia mula tuang ka zo china helai angle hinge zao zo ka the hem pum pui as a toy zo hinge se zo ka zao zo shepin se zo ko ka zao zo zo hey hi azao zo ko number ni zo kan pe na ate zo ki number te zo degree za be te ngati 45 and 30 hey zo ke ngani ya 30 ni ma aliam zo ke ngani ya 45 ni don te na man thiam masangin alternate interior angles mangkhani condition hey case ka thil khela chuan a hoi thi an ni ve ha ti sin kan soi kai me khaya mai na ti hey exam ya ni chia 30 ni ya hey exam ya ni 45 kan man thiam bi kan ka khani thaw ni chuan kan question aka if the ships are 200 meter apart atikha ships te pani in ka ni anga klange 200 meter apart ati hey 200 ni ti na chi kan tu diam
long the pati in car to tina if the ships are 200 meter apart, find the any find the height of the lighthouse. Okay, lighthouse and so he's on there. Alay lang ka kanin sin lok do min lo ang pito. Lok ka lang lo angle 30 60 o ma helai in car AB min pesa he's on. Tro angle hele he min pesa he min car he jang ka lo je lo. 20 ami tol nai to ka tan 30 tol nai ta jang ka 20 tol nai to tro ka. So an he's on there to ne. Ta po hian depression tro develop as a depression angle he chot tang ka na ka kom do no makina. He's of the chot tang ka do na he mi te tang an pui kan ju share ka te. Ta dia hey le hey kan nei thawa AB in car kan sia hem san ngai na ta. A cho dan hi lo in ang vek don ti la ni chu chu question group ka ta ka la na chan ni. Ta dia so dia am tak mo. Adopt the question number 4 tan. Hey 1 figure ania, hey 2 figure ania, hey 3 figure ania. Number 4 tan. Let's see. And here sin daw in katiyan ng naman. And here yung sin daw. Observe from the top of a 75 meter high lighthouse. See the words of the mission of ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. A figure on that also the angle he don't take her share na kan selection ni on. As observed from observed on the top of a 75 meter lighthouse. Lighthouse omle dona hanen do hey sea level ania lighthouse ka taira ding sang le ro mai ni hey lighthouse chi patang hian angle of depression aron chuk thir le dona ni chu masa tun ke sa chuan lighthouse sanzong hita zongro atiang hani to lowi lighthouse sanzong min pesa ta question an exam ne sanzong ti sa 75 meter high lighthouse on sa imat yam dro man thiam as observed ti chuan observer can kill observe he the tina me dro as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level the sea level atanga anento sea level atanga 75 meter sang lighthouse top atanga mi pakatin thila thil chuan atina don equation takhimo the angles of depression chukzonga thila thil a angle in siam te pahi chu of two ships are in zagatika 30 degree and 45 degree hey an che draw ania anen tole two ships ka tale time dale me hey le hey o chukzong in thila thira hey thiranga hey poi thir le dolem chuan ma se thilang thir reng lai hian enge kan rin nge ngai kha depression a chuan horizontal line kha a mizo na kan rin pe ngai adikam ditro ti chuanin akau zim zo kheng zang ni don 30 akau zau zo kha 45 ania ani chuan he exam ni ve hala 30 area he exam ni ve hal boka 45 ding kan pele area nga b area nga c area nga d area nga a le b te long om na te khan ni finali chu chuan he pa hian long pani kha angle of depression voi ni amla finali chu long pa kha de ta chuan kan question kan han chiar zam chuan chunga kan hong hian if one ship is exactly behind the other ati khera ship pakhat zo khi pakhat pa nunga a behind phena aron kal ve ati na ni chu mo chuan on the same side of the lighthouse ati khana chan point and look the question than ka tiana ron thia lighthouse ka ta hen om ta se lighthouse atangin long kha ta hen ron kal ta se aju thira depression la ta hen 30 degree ni ta se he na mai long pakhat ron kala aju thir le a angle of depression danga la le a ti chuan long kha hemi lighthouse opposite tona le na ma an thei question than ka ta ma se tuna ka chuan on the ending ati opposite side ati on the nge if one ship is exactly behind the other on the same side of the long and is one veilama long pakati da chon pakat po vei ve dingai da chon dinglam ve ve da na same side da ka da chi ve ve ta dia
tiang hi ani lo we ti asoi na me ni kan question kan chuan zona ina min zo tak dei chu nge find the distance between the two ships kha exam kan nei kha hei le hei kan nei ya chu mi te in car distance between heavy in car hi chok chok ro ti ta ni chu heavy in car hi an mu thiam ai nan lo na ama ka chuan helai min pe tlang pu he mi sei zong hi chuan helai sang zong hi min zo pe kan hei ta chuan mi sang zong min pek ve la kan nge min zo le de helai in car min zo anh có theo cho đàn thì ai làm lâu mình thì ai ăn vách đòn này làm lụt nào thì làm không và khát cắn em là căn question number 5 tất cả thì anh ấy còn xem the shadow of a tower standing on a level ground tower đó là soi đấy thôi tower mà anh nghe là soi the shadow chụp ắt hình thang hay đó the shadow of a tower standing on a level ground. Level ground là gì? Ground là level đỉnh tất kinh thiên gì là mấy tuổi đó. Anh nói về, ta hiện anh standing cái gì cả, tower là điểm cả, cái gì cái, cái tower này ta, anh听哪来đâu? mà là trong thấy ground ta sẽ tiên cần听啊，你看hết lòng ta,你看mấy lần xuống là, cần hình thang cả, cần shadow cái ta hay là ông thấy luôn thế này, tung thế, cái điểm rồi. Tại ni lon ta he lai lon ta tiam te he lai ve lai ni lon ta to kan kha hi a sei pu je him thengai ya sei pu to thing ni tla hiam kan him thai a sei bel tel tel se ti ni ta ka kan chu han da chun da som pa ni le chan ve choga chan ta he ni om ta se mi ron chun kan kha hi toi tek tai thung vel ba ki ni ai lo in tiam dra ni tla kan him thai ai lo tel tel ta chuan ni hanen ro ni he ta at la trap to he lai om chan tia on chuna kan him thai he lai thing ka sei ta dor mai he mi him thai he lai se chuan he lai ne lo ni na ron chuna he lai kan him tha aba in siam na chin hi mo he lai chin le he lai rin kan han rin chin na ron chun chin ka rin chin na in ka he lai tak hi sun's altitude din soi thin na chu sun's altitude tiam on soi hi chu height and distance strong ta kan soi don chot angle of elevation tin tho ani tin ani kan thu thiaw angle of elevation ti to lowin tu na chon angle on soi to sun's altitude son ti don tin mai chon ni kan thu thiaw dro le kan soi fe le china the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 14 meters longer when the sun's altitude is 30 degrees than when it is 60 degrees on the door. Ngồi đó, mizo going to say thằng nào là anh nói question thì cần share lại cái mình mà. A question translate ai trong cái soi phía anh nói cho mình hắn đâu. Hey, tại hắn ni ở mà hay ni này, anh thì nào hay biết thế nào mà vài cái hắn giặc là thế đâu, hết ai về là hắn giặc cái nào về đâu mà. Cái đó là sun's altitude ta ron don ta ni hian ron chun ta he to war hi supply chain chu a hlia ta dei me a dim tha lang chin tur chu en tir na helai theng ve dum thei ru ta ni a dim tha ta in man thiawa chuan ni hi a ka diam ta khop me helai a sun's altitude ta ki chu 60 degree ni ta se angle of elevation kha sun's altitude ina ron soi ka ti kha 60 degree ta se ni kha ka diam ta he lai ve ran ni ta ni chuan sun's altitude khan da le ta ra lai ve la hian ron kal thum to ta hemi shadow of the tower kha him kha ka sei bel to dor me ni sun's altitude 30 degree lo ni to boka kan mu thiam ka soyam je chu 30 degree lo ni to don ta chuan example pa kan mang nok lo amma chuan he lai phi hi 50 meter ni ta se hey measuring tape kan te in a him tha sei zong 50 meter ni ta se chuan ni ron ta ka sun's altitude ka 30 degree ni chia ka chuan sun's altitude 30 degree ni chia kan hemi tower him kha sei zong pum pui he lai tang te le tho hian ni ka ti he lai tang kan te a full pay pop a sei zong thar ni ta chu 90 meter te ni dei to ta se full pay pop exactly ni 60 ani lai ai khan asandel a sei bel amma khan 50 ni ya ahim tha kha ni tla ka 30 degree angle siam chia kan apum pui 90 meter ni to
ama 60 degree 50 meter le kania 90 meter ni to 30 degree ni ta huwa in meter ring za ni seida 40 meter in a longer ani chu a seida bela ni chu kan thia wa number for example la hang mai me o le kami story kan ta to na kan share da ama khan san kha he dai na ma 60 degree angle aron siama san altitude kha he ta ta chia khan san altitude 30 degree ron ta chuan 30 degree ani ta nu hian 40 meter in a longer sub 60 degree ani lai ai khan tina ni sa kam di ka soi le sing o lawan ro sun's altitude kha ulum de mai thro sun's altitude kha 30 degree aron ni ta chia hian 40 meter in a longer a seidel then enga di lai ai 60 degree ani lai ai tina ni so a shadow kha kan thia ma exactly mo he longer del sut kha 40 helai chen chau hinia seidel na chau hinia soi kha thia dro le a sentence ki a question ki kan share se anga the shadow of a tower behind tower in the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer 40 in a cycle when the sun's altitude is 30 in then engani lai ai 60 degree ni lai ai 40 in a cycle tinani affair ta ba ka song ka le ding thiam chia lo in thia thiam thau tu ra ngai a mingi chu pele tai da he yang sang le lo enge le me a b c d enge so na mi so ta ki find the height of the enge ti le ha tower chu chu phai nge c he thau i so ta an lai an sia ni mu thia chuan dang lam lai chu he lai kha akal nai lai kha 30 ne kal nai lai 20 ne tai shadow sei dal nei jang ne le thung tai 40 an number ni nang lawa a figure ai nang ka cho dan chu nang de fo fek don tin ani chu an thia ma chuan group 1 ta da question ber tu tikharin helaya kan da ho som hi ni ta question paru kom kan ti takna chu pakhat ato ber na ta na number 6 kha chu life kan soi lo join how ta katin hembi te ho in hriat thiama kan a chaw dan po kan zil ton lo atom nan lo le puna sta kan da tun tu ma chon soi lo zinga tel ve lo me lo se number 1 2 3 4 5 hi group 1 question ani ta tinani chu a chaw dan chung chang hi amal te teng ron chokanga a chaw dan ka soi kuna chon a question te ka soi hi to don lo wa textbook question ka ron share to don lo wa ka chok pop pop to don tinani chu heng ho hi amal te in kan chok chuak le vekanga equation kan explain to lo wa equation explanation mor ka chu hriat thiam lo lai nei chuan in lo en let le mai ngai en let anga chuan in ngai thale le mai thea kan chotan na chuan equation kan explain to don lo ni a figure hi ka draw to panga kan chok han mal don tinani erang level khat kan soinon le chin the angle of elevation of the top of a tower top kha angle of elevation han la mi pakatin thei tower khane top kha from a point a tangin on the ground hey ground a chuin danga is 30 degree to 30 degree mo so on moving a distance of 30 meters a move akal naya towards the foot of the tower lampang ke helai va pan nai hian ta towards the foot of the tower the angle of elevation an lang non lekha increases to 60 degree in asan pa increase hi apung tinan mai apung so tani number ka 30 to 16 chuan kha min pek zong ba ka han question min pek ba ka helai tak find the height of the tower kha zong turing min ta tinani chu chuan tia ti hi than khara chana tool via o maro chu tun hey en lo ten in boka online ten in boka ka ti lo all sam dan berin ka soyanga let again cd be the height of the tower ac be the distance between to me kami te kha let ti khan zia do ngai thina ma se tan hal top mai kan tan hal pop doni ti choi ti khan kan tanang hemi chapter shima kan end dan tu kan soi le lokanga triangle hi hei ta hian pathum kan huwa
helai triangle ania pakhat mo chuan helai triangle dang pakhat on deuhin kan hmu le hi triangle tho nia triangle dang pakhat kan hmu le chu hetai lian pui mai hi apum pui hi om le ta ni apum pui om le ta ni and triangle lian pui mai hi a c d in hmunga hetai te takte pakhat oma helai triangle hi entinan b c d khalo ni ta he hi mo helai c le lam hi om le ta chu chu ti deuh hian on buya hei chu hei triangle lom le hing chu a b d ni ta ni heng pathum in hmu zinga hianin hemi chi hi right triangle nei ve lo ni hei 90 degree nei lo nei lo right triangle ani lo hei hi ta choi ate hi chu helai takte pakhat le lam hi chu helai tak hi tower hi new takin an ding thina ni tiana thrin nei chu 90 degree nei ania helai 90 degree nei ta ni chuan hemi apum pui acd triangle lian pui po hi 90 tho ta hena nei ya chu bang chuan 90 degree nei kha hei hi ni ta ni right triangle ve ve ni hei right triangle ni lawa right triangle chau te hi man thrin tu ni chan chu p by bh ti te perpendicular hypotenuse base ti ho kha right triangle alo chuan man thei lo chu bang chuan ni helai triangle phel helam pangami hi man lo tu ni chu bang in hei le ate le alian pui hi in mangdon tinani chu tichuan triangle pahnih hi ta hin kalak than sakta chewa hi kan hmang tangkai don ta en poli segin triangle lu pui na tur hi alian zo ka tangin lu puya nu ate zo ka tanga lu pui te ate zo ka chom saka lian zo ka lu pui te po om theya then khata chuanin alian atanga lu pui ngai te por mu tun thum bi gai chuanin ti han kan soi photanga ate zo ka tang hian in chananga ate zo triangle te zo helai tang hian ti chuanin alian hin kan lu be don chu chu ngai an nei lok mai an helai group big tan chuan le triangle te zo ka tang hian kan lu tang hemi triangle hi tian in tian in right triangle kan nei te zo hi hing chu bcd hei bcd a c tak a 19 no like a lie in soi thin don ya hing in soi kan bcd ti thin tu and mo dcb ti pona soi the chi patanga soi kha pon bcd tin kan soi in right triangle bcd a hian hata hian hemi triangle tan hian tan kan phang do ni hypotenuse helai tha hian tang kai nan nei ve lo tlang pui helai sanjong hi min zo wang khan helai sanjong le helai vel hen tang kai nan nei zo ka tin atlang pui thuin he in question kan cho tu hi tan le sign ba thia ta ngai lem lo wa tan tam tak a cho the tan hmang hen kan chok le vek zo do na chu wang chon helai karon da pan hi lo chin che chian le zo tu ni chuan tun bi ka hian hemi triangle chawi kan enta in right triangle bcd hei chawi kan han en phot chin khan helai base angle theta aya khanin 60 degree lo ni ta he ni tro chuanin tan in tianga 60 degree ti do ni chuan tan 60 ti mai in du le awai kan na ni buka tan theta kan hmang don formula kha perpendicular by base p by b khani ta ni formula kan ziak photang p by b chuanin tan kha in huangin tan theta aya khan 60 degree kan hmang dona perpendicular kha hemi chuk khai hing kan pe buka cd tin kan ziak na helai cd in tianga chuan base phei tak he tai hi bc tin soyanga he triangle chau hiron en ro te chau te tai ngan hei chau hi ni chu perpendicular chu hei nia base he cd by bc tin in danga ti chuanin a theta helai a base angle ai ka 60 degree khani buka tan ta khani ta ni ti chuanin an huaya hela value han thak tai la tan 60 degree ka kan hmongin tan 60 degree to √3 ni ta tan 60 degree ai hian √3 in dang chuan cd hi kan cho chuang ai ber height of the tower khani ya hei chu kan la hlowa cd lo ti thot le tai na helai bc phei poi eng na sei nge ri ti kan la hre reng lo maya bc lo la ni le phot ro se chong ai na ba kom lo khop mai hei ma se pian in tiang chin che ro ka soi nan tu hiani hemi bc lai tak hi hemi bc hi amma in om tir tumla ama tan hianin chodan thang thang ma cd chau poi an du chuanin anda thina ne kina substitute dan ma se ke chon bc hi karon thangani bc hi amma in om tir tum nge ula hemi bc hi aba zong kha ding lama om tir vek tum thin to ni bc hi chutini chuan a chhawanga he ta hian √3 bula √3 into bc ani don tina ni chu mo bc into √3 no hey
divide atanga lela ma han chho chuan multiply na han chho tina ni bc into root 3 ina han kal tina ni don hei han chowa bc into root 3 hela ma han cd che lo tong khan ngai ula ti chuan multiply a kara tho wangin bc into root 3 ni vain he root 3 multiply a kara hi lela ma kal le che chuan divide in a chuk vele che don tina ni divide in a chuk vele che tina ngani chu an position hin khak me bc han chowa akara multiply root 3 kha chuk le thavele a tina ang deu ni chu kha BC ama tir row kan ti dan tak chu ni ta ni tinon leang BC han chawa BC draw is equal to CD noya hian CD by root 3 aron chuk ve tung heti hian triangle masa zo tan hian BC hi ama in lo da ko ro hei hi first equation angin soyam hei hi kanon chor tangkai em do ni hei ron tangkai do nu ti hen lo kha do ni hemi hi poi mo do ni o Dihan a first triangle hey ate zo khachu du tok khodila alian pui zo ka han kan lu le hemi lian pui a han helai phel te su han tangkai velo tu ka ti kho again triangle lian zo ka in right triangle enge kha hing kha ACD block hemi lian pui hi ACD lian ber kha ACD a khan lu lenga ti chuan tan bok mang lengo tan anianga theta tan theta shim formula man war m to hemi p by ngani kha p by b draw ha tan theta formula mang lenga maro chu tun tuma chon tan theta aya khan nge ron lu tong kan di chon a base angle he lai hi to do na hemi in rin chu khai lo wang ve khan ngai to roi mu tel to su tai tha khamo chu 30 degree lo ni tai ma se ani ta ka chon reng tho ni lo wang han ngai ro ko ti chu in an thiam na tan 30 lo ni tonga theta aya khan 30 mo perpendicular khachu hemi chuk tha tho ni nania cd nianga a base khachu heti chin lekhi ni to do no hemi triangle te kan in to no a full hemi tuan pop ac hini tani ac mo heta chunga chunjama ti chuan tan 30 value takhi han en le ta tan 30 chu 1 by root 3 share zum zum ngai 1 by root 3 in thak don ta ni thami tan 30 aya hian no 1 by root 3 thak to equal to cd kha kan la hriat lo khan lo la cd le lok se an huai ac kha lo la ac lok ro se o hei po hi a full pay kha enga se nge ni di kan hriat lo lai kha nia lo man ho lo mo chang kan tizelam chuanin ac kha han chhota cross multiply han chho chuan 1 ne na in kop chuan 1 ac lo nianga 1 hi coefficient 1 ได้เป็นชุดเสียงง่ายๆเลยวะ MOSC 1 is SC อย่างนั้นไม่ยังไม่นะฮันโซ่ SC 1 is SC draw CD บุลาเห็น root 3 รอนโซ่เลยอะ CD into root 3อย่างนั้นเราไม่โดนตา root 3 เข้า multiply รอนโซ่ CD root 3นี่ไม่ที่ข้าดิน cross multiply ให้โซ่ว่าให้ตันโซ่บุกันที่ช่วย SC ตักฮีให้ฮีอันนั้นแต่ว่าให้มี full ฮีง่ายอันนี้คุณรู้ไว้พอยริมเพลงนี้ตักเอาตาเฮลัยเห็นหิงดังอะไรบีรอนตาไล่ปนิช่วงเราเนี่ยตาเห็นรอนตาบีค่ะส่วนเฮลัยอากาศให้นับเมตรจัด30 เมตรค่ะ AB นี่ตาเนี่ยส่วนเฮลัยที่เองก็มาจัดเราเนี่ยโดนบุกที่นั่นตาการเทียบตัวเงี้ยนี่จู่ริมนี้เราอมแรงเงี้ยให้ที่10 เมตรแต่เราเนี่ยตา10 เมตร2แต่เนี่ยตาเฮลัยอินการที่ example ละอันที่นั่น4แต่เนี่ยตาให้มีที่ยังจะเนี่ยง่ายอัปปะที่อัปปุ่มปุยาเฮียน10อันนี้ส่วนให้4นี่ส่วนให้6อันนี้ง่ายที่นั่นเลยอันนี้เบลเฮียนให้ช่วงง่ายอัปปุ่มปุย10อันนี้อัปบุ้งไตละ4 and 6อินกันบุญง่ายโมอันที่นั่นอะเฮลัยง่ายด้วยบุญเพจวัน3แล้วนี่ตาใส่7อันนี้ง่ายเองที่กงซองคนให้มีแต่ปะที่อินเบลที่อัปปุ่มที่ตุกง่ายตัวนี้ที่นั่นนี่ตาอันหิงอังซองคนนี้เท่าโดนะให้มีปุ่มปุยที่ AC นี่ตาให้มีปุ่มปุยที่ตัวนี้ยันใต้จันทีส่วน A B และ B C จินที่หมดอังคารหันปุ่มตาละไตให้มีแต่ปะที่เบลใส่ซองที่ A C ปุ่มปุยที่อันนี้ง่ายๆที่น่ากันอีกส่วนที่ส่วน A C ที่ split ไตละเช่นดักไตละ A C ปุ่มปุยอะไรยัน A B plus B C ให้กันได้อย่างข้างง่ายในเทียมตัว A B plus B C ก็ได้ไหมเนี่ย A C เจ้าที่ASC ปุ่มปุยค่ะกับบุ้งอันนี้จะ AB plus BC อัตุปุยนกับเสียมเด็กเต้นเรานี่ตาเสเต้นค่ะ
4 plus 6 in the siam tina ngani so thili thumun be ngalani o chuan helam chu cd root 3 lo lo ni ta se chuan in ta hianin ab tak hi helai phei kha atira kan nei sa atal haina za 30 meter kha lo ni ta chat ta hi 30 tro chuan bc tak hi phei hi mo lo la bc ta se en tinan ti hian om do na cd root 3 poi lo la ngai vek ta se variable se hi la hriat lo hriat ngai pa hi om hi a fu thei thin lo me cha chuan hriat ngai kan du om thun ka cd chau khani ta bc hi a fu lo ta ni he bc place a en engam lak lu ve ngai to ta ila chu chu he la equation a kan lo nei to sa bc chuan a tluk pui chu cd by root 3 hi ni ti kan lo siam sa hi bci a he kan la lu beng tinani bci a hian cd by root 3 ron lu ta dei maya ani chuan hing pakhat hriat lo om chun chu cd chau hi ni ta le hei hei helai kan hriat du kha chuwang chuan equation 1 hi poi mo em min ta tak hen bracket in du le hemi zona hianin using equation 1 ami kan nun la lu te kan ti nang deu ni equation 1 ami ka bc place kan la lu te me ni hei ti chuan in ti hian tran ta ila cd ve ve om na hi trăng cột sẽ equal to ding lama aoma equal to ve lama aom le a khati aoma jon ding lama ve ve da tai la 30 number hi main helamain lo lo om ta se mo cd helama pun tia chong hal thei tho ro na ol sam nang kan ti sak choni cd root 3 ta hena lo omanga he la ya cd nei ve tho is hey plus cd root 3 hi a hlom to pa I phei ti don chorin plus ka minus in a vein thak mai don minus cd by root 3 ina ka phei ta ni chuan in 30 khala banga ta hianin hei LCM lak thei ta LCM lak thei hun chu fraction hei chung len hnuai nei chi chung len hnuai nei ve tho anga ngai turai poi bai rukin 1 om thawa anin kara minus mu plus om hian LCM hei lak thin tu rani le LCM kan la chinang hetai na rukin bai 1 oma zialam khena ngai lo ne o hei ka in hu thiam nang kan ti mai mai ni chuan kan rin thainga root 3 1 is taina huai hian root 3 LCM lang dan mo hei le hei multiply la tain zia tu hei le hei cos leila hei le hei cos angai multiply root 3 are 3 ani ti sia tu root number in ang reng reng chu an ma ni anin multiply chuan root 3 into root 3 chu 3 top hi answer ne mai root 2 into root 2 ni chuan true top ani mai asan chu kan soi fo ngin root 3 into root 3 hi enge 3 ni na chan kan ti chuan root 3 pahi tina chu root 3 square tina ne root 3 point hi chu hei cancel kan hei 3 chong mai tina ni ta ani chuanin root 3 are 3 tro chuan cd hi lom don boka 3 cd tina mai ni root 3 are 3 choka cd chu mai na lom ve mai emo a mai na om han ti khan root 3 are 3 nia chuan apona ve ve hianin hei engeni shart ni ta se cd root 3 into root 3 ti top hini ta hele hele multiply tamo taina root 1 oma root 3 are 3 ni to cd1 is cd ti nang deu ni to cd root cd3 so ka cd3 ti exon 3 cd ti kana moi zo gani minus tain cd1 is ta hian cd inda le boka akalo ni ta ti chon 30 hila om tafana an nuaya hei hian nuaya main root 3 om veng veng hi lenama da chawin tum lenga chan chu dinglama hian cd hlang chau hi om ro se kan chaw chho du kha ama chuin om nga number zong zong solama thiar theile vek tum to nei root 3 kan thiar chaw ma saber anga divide tangin lenama kal chuan multiply na han chaw ta 30 multiply sign ka zek lo 30 into root 3 chu 30 root 3 han chaw ma ya chuan 3 cd ya hen ama en 1 root kin om ti share kar tu cd pathuma train cd pakhat kan pai chuan 3 cd minus 1 cd chu 2 cd ni ma ya cd pakhat paya mo hai 3 cd train 1 cd kan paya tu chorin cd hi ma om ti kan tum ber khana ni renga akara in multiply oma 2 into cd hi chaw thai ngai na om lo number bula ve kon ju chuk se 2 hi noi hian 30 root 3 by noi 2 chuk ta hela ma ma chaw om chu 2 hi chuk dei to chon cd chi om ta ni and cancel ta hei 2 1 is 2 1 ala banga 10 to 2 5 or 10 15 root 3 chok ta tina ni chu ani chuan adik zong kan ziak dei nge cd hela ma kan ziak dei nge equal to 15 root 3 meter hei hi cd helai height of the tower chu 15 root 3 tina ni
thì cho nên conclusion in siam sanga therefore height of the tower chu in tianga height of the tower is equal to 15 root 3 in tiang kha root 3 meter kha answer chuan an chu ni all tuk hei hi tichin hi soita gang khan he triangle te tanga ron kal hinia tanin manga mo tan theta p by b p kha cd ni base kha bc ni ta hei in kha ganga a theta kha 60 degree ni boka hei 60 mo chuan tan 60 value kha in bang chi ang root 3 cd by bc mai dang enge tum tu chuan cd lo ma root 3 chuk chi boka hei hi triangle ma sa zo ka tanga ron chok chu ne mai chuanin hei ve thung chu triangle lian pui hi in lenga helai in bin hi omlo in muthiam le mai turania ta chon tian in tinga tan theta formula tho in manga tan theta chu perpendicular by base to kan manga tan theta aya khan 30 degree in lalu tanga p perpendicular chu hi tho ka cd khan ita a base ka a full ni to thunga ac mo chuan tan 30 value kha 1 by root 3 kha in manga cd by ac alanga ya AC han sowa ama in root 3 heta han sowa AC tak tlai poi mole ta ni hei hi AC pum pui hi AB plus BC in product tu chuan hi chula ngai mo ABI a khan lak lu kan lo tum ngar 30 kan lo lu ta BCI a point equation 1 in siam khan lu ta nga CD thap manon lang ta plus CD by root 3 helma phaya LCM kan la chok mai tinani chu hemi ma khanin and the distance of the tower from point A to mizo tela kalau soi pai to ting tanga kheta hen kan soi me do second question ko ta hen second question om lo zo ka height of the tower cho hi cho ngai cd cho hi hemi ma ka chon cd height of the tower I cho ba ka distance of A hi A tak le ngen tower ka the distance of the point A from the tower hemi pay pum pui sei zo mi shuttle ro min ti mai me kan question kan ma second lo chok to silo helai hindu le kan zat mai do nia khane kan huangin right triangle pa hi kan nei le ta chu chu ate zok chu hei hi ni ya kro chuan alian zok chu lian pui kan nei le hei hi ani le hei hi alian pui hi helaya ti zonga om hi chu en lo tu helaya triangle lo om ve te chu an ni lo tu ni 90 nei vero 90 mang kher ka le kan la sang nge hei ate hi ta hianin ate zo kha BCD in ya by 90 na khania he time 45 degree omatia and question khan chuan he hypotenuse say perpendicular base khan I don't think hriat mai to nia apum lian om le ta hi lian pui mai om le ta ni triangle kha lian pui om le ta chu A C D ani ta ni B helai ro in green tha kha helai B kha lo angin hei ngai le thiam lok tu tina ni chu chuan hei hi 30 degree ni ve thunga he hypotenuse sei perpendicular ni anga chuan hemi hei full hei hi h le p le b lo ni to thunga chuan zon tur ber kha chu hei ni kha hemi san zong cd kha ni ta ni le ahma kan tiang khan triangle te zo ka tang kan lu pui le pop photange in right triangle BCD BCD tangin kan tile tan theta formula kan mang le pop khoti la tan theta ka chu perpendicular by base ka hria chen em to ni ta chuan tan ani ta theta aya khan 45 from lu to dona chuan base perpendicular by base perpendicular ka migin CD tin ziak dai mula hi CD ai nang rang CD by base ka helai pe ka BC triangle te zo zen kan enania chuanin tan 45 value kha kan hria angin 1 ani ta ro chuanin CD kha hemi sanjong ber kha ni ta hei hi kan hria lo kha ni ta lo la CD se BC kha an huai hei hi hei lo la ni ta se BC mo hei boy kan na hre lo ta ta hemi thei ma se kan so yang khan BC a main vela ma om tir tum ro na kina kan hung tang ka yang ka di to ko hei he ta han so ta se BC le 1 in multiply jon BC 1 is BC ni ta hian CD helama oma BC equal to CD chok dei mai chu equation 1 mo chuanin again triangle lian zo ka kan lu len hei in right triangle
ACD chuanin tan theta zel himangila tan theta is equal to P by B thau kha hi tan theta aya khan alian pui kan en to chuan hi 30 degree khanita perpendicular kha hemi chuk tha thau ilani CD khanita base hi hemi phei chu AC khanita ni tro hemi a full kha BC kha sorry base kha chuanin headline continue le meng tan 30 value kha 1 by root 3 ni ya 1 by root 3 ni ya chuanin CD hi kan la shela wa hemi CD kha a step palai nang ve ka dia ma sami nen khan an huwa hi AC khan ile ta chuanin hei hi 1 by root 3 kha cross style hei hi AC kha ta hin chawga AC1 is AC a step hi chiang takin root 3 kha he ta an chawga CD root 3 tro chuanin AC tak hi hei AC tak hi hei full kha inte kan ti kha pumpui kha phel tur AB le BC in tro AB plus BC in hemi phai kan soi fia vector hei poi chuan ta hian CD root 3 lo manga chuan AB hi ingzani ani ta kha 20 tro AB chu 20 nia BC place a tak hianin engma dalu tu number om lo ma sei equation 1 kan siam to sa hi BC to pui chu CD ni CD equal to ta hianin CD root 3 tan du le using equation 1 ami kan ron mangani tinani chu ti chuanin ta hianin CD hi 20 nen hian anin plus thei chong lawa CD ve lan na hianin va phei mai se kop turin 20 main om se CD root 3 bula hian minus CD tikhana om ta ni tlai tang hian in ang lo chho tan dona LCM ma ka chang kan la ta hian enge ni root 3 te lo om khan LCM te kan la khan ta he ma khan tuna chuan om to si lo wa tingai na vak om to lo wa LCM la kha ani chuan anin chok top thei lo root 3 nei sia hei hian ti dan om chun chu common ang join kan kal le x root 3 minus x an ten han ngai sin to hei x angin ngai bu mo x CD apiang kha x ang khain x a common he in muthia manga mo ta hian x a chu chuan root 3 lo manga minus ta x1 is x tiang kha common lak po polynomial sa kan zero na sa to CD hi common a in la nga po na in da chu nga bracket chu nga chuan root 3 lo ma ta na ma chu de chuan 1 alom kharon langa mo CD 1 is CD ti hian ron lom to do ta ne chuanin hei chu lo rap to me ta hianin 20 oma equal to CD oma hei poi anin minus thei chong lo root le number pa ngai hemi nge rational number pa ngai hi anin chok thei san lawa in minus thei lawa he la kara hianin multiply oma ta khwanin hei bracket hi hlom khan angin ngai la helai ziak to lo hianin in kenganga akara multiply om chuan keng thatlok ila vai khanin 20 huai na chuktir dei thei ni chu 20 huai hian multiply tang khana juk chuka root 3 minus 1 huai juk chuk thata dei mai ni hei tai mi kha chuan dik zong in ziak tai la hei chu ngunom na na CD 20 root 3 minus 1 hei ni ta chuan ta hianin class 9 a khan chapter ma sabe rational number a hei chuanin tun first term a pokan kan seda rationalize tung chang kha omani tam takin in chatonga ta hian kan soi le nge hei kan rationalize angai ta ni a hnok lu tuka rationalize dan chu multiply by in tianga denominator hi kan rationalize anga tuai mi hi hemi ang chei ta hian in copy mai nga root 3 1 hi ma sengin minus ni to lowin plus in mangang chuan huai in manang hi chunga pe nge thin bok tu na chu rationalize dan khani ta ni a chip cheren kan soi lo anga hemi hi root 3 minus 1 ni chuan tan root 3 plus 1 in plus 1 chunga trigo a po kan man photo kha chuan CD is equal to kan tulenga an huai hi hei hi A angin bula hei B angin hei A angin B angin A minus B A plus B angin buka in multiply chuan A minus B A plus B chu A square minus B square ani ta dei ta ni formula khan A square minus B square chu A minus B A plus B ti khani ya chu A minus B A plus B form angin ka da lu yani minus ka plus ning ka da chuan het tiang form om chi hian het tiang hen ka kir lu pui le du wang ani ya
y a khanin a square minus b square in an kir de yang e a chu he nenga e b chu 1 zel khani don tinani tani an chuan a square minus b square he ni ta dei tani e a kha root 3 ne he square minus e b kha 1 ya b square mo a chung hi chu he le hi zia tlang phei mai tur ti ngai na va kom lo 20 root 3 plus 1 kha kha lo ni le tani chuan ta hian cd la da ula 20 hila om boka chuan root 3 plus 1 hila om le boka mo ti chuan in an huai hianin hei hi root 3 square hi root 3 are 3 ane emo square le root cancel the 3 chaw lo om tonga chuan minus 1 1 is 1 1 is 1 ani tai chuan cd is equal to achung hi alangai le a an huai khanin 3 minus 1 to 2 ni tani chuan a cancel the 2 tens are 20 more cd is equal to 10 bracket in root 3 plus 1 hey hi answer chu ni mai meter hey answer a hang mai ro cd height of the tower chu exactly kan ti chuan 10 root 3 plus 1 meter ani chuan kan question a hianin engeni ta hian height of the tower chok chok tura min ti ber kain ta therefore height of the tower is equal to 10 root 3 plus 1 meter tin in jiak le mai ga chuan question 10 khata hian atopa mo atopa take root 3 is equal to 1.73 ti te mo lo om thin ta ni 732 te po 1 root 3 I hian 1.732 i mang don ya ti kha question topa bracket in an da tel thina ni chu tiang an lo da palani chuan root 3 place a tak coin root 3 place a tak hian hei mang ro ati na chen ya 1.732 i da lu tanga root 3 I 1.732 hemi root 3 place a tak hian plus 1 1 and chuan i plus angai ta tero aron chok lu 2.732 bracket chunga hen aron chok noi chuan a pon a 10 lo lo om nen hen i multiply le nga aron chok non ta ni chu tiang ni lem lo ho chu take root 3 ti lem lo ho wa answer top top patana hei man po hana dik thawa ma se question a board exam a mo hetiang te man turan ti chuan mani lo man me tur har to lo root 3 aya 1.732 da lu tur chuan i plus nga 1 nen chuan chu mi te bracket chu wa tang i plus chu chu 10 ne ni multiply le nga answer chok don tina ai chu hemi ma kan question cho number 1 a khan kan cho kan tian kan han chok thla kan han cho vel khanin height of the tower kha tower san zong kha cd kha 15 root 3 chokin ka hemi ma chi kan cho khan helai kha 30 meter kha akal mai ti khani ta hemi video khain du le lo en le lok ta ula 30 ani ya ta hana to ban soi mai kana ya height of the tower chok chok ro ti ta tower san zong ki chok chok ro ti ta in chok chok ta 15 root 3 chok ta ni 15 root 3 kha chok ta ni ti chuan kan equation 1 a khan hemi ma question khani ka soi kan equation 1 a khanin cd by root 3 ti kha bc na chu puin ta hemi ma question ve khani ka soi number 1 kha oh cd by root 3 ti kha chok ta chuan zona second question a khanin he a hi to wara tanga enganga hla ange om hemi inkar pumpu hi ac hi azon le khera second question a khan ac pumpu hi min zon le khera kha khani ka soi la lok du ti chuanin 15 root 3 kan bu chuak ta 15 root 3 kan bu chuak ta 15 root 3 kan bu chuak a cd a khanin tro chuan ac full hemi seizong min zo le khanglang si khatiang ani khazon ti hian ti mai tu ni ta ac zon chuak mai equation 1 hang tangkai la bo also he ta third paragraph ong de la kal doi chu bc is equal to cd by root 3 ti kan nei sai kan hang tangkai ngai equation 1 kha bc is equal to kan tinga cd kan bu chuak tharber to 15 root 3 kha tiarin han ti pholanga by root 3 hei hi in cho chun zom le don ya top te a khani question number 1 khani ka soi john root 3 cancel thea bc is equal to 15 meter chuak ta ne helai pe hi 15 a chuak ti kan thelo kam mo chuan zona ina min zo ber to ber mi kha chu tower atanga a hi hem pumpui ac zo ta chuan i chuan helai 30 akal nai na kan thriat sa le hi kan thriat 15 hi bel to mai tur tina ni chu to pa therefore
AC is 30 plus 15 into lenga chu tin ni chuan 45 meter chuang le mai hemi in kan han zong kha hemi match equation a han kalo mai vai kan soi kai le no kan chu hei te hi in bel le ngai ti la ri chu hemi zong hi in bel le do ne other question number 3 na kha helai equation ka soi fia to wa han ka soi fia to lo nga helai hen equation chu hei kan han tar lang le reng reng nga chuan a figure om dan kha i ama sa khan kan soi to a ta hian tui kha om ta ta hian lighthouse kha lo om ta lighthouse chi patang hianin angle of depression kha la ta chu da chon long pahni ta hian ron kal ta ni hei long pakhatania azuk chuk thira ti hianin chuk zo in azuk thir tha chuan angle of depression kan lak don chon ta hian horizontal line kan rin thei nga ya helai line of sight ne na angle an siam la hi angle of depression kan ti khani ta ni chuan khi angle of depression le helai hi alternate interior angles man khana in ang ti te pokan soi to kha chuan I ama vek hian helai long hlazok an hnunga ron kal hi depression ala non le a chu hemi line of sight in rin chuk le hemi phei horizontal line en hian degree dang ta na siam pokani chuan hei 30 degree ani ate zok hi chuan alian pui helai alian pui hi 45 degree khani ya chuan helai 30 ni ve ngal don ti kha kan soi to a hei 45 ani ngal don ni chuan if the two ships are 200 meters apart ti khana soya he ships pani te hi meters ani in kar thatan oma hei 200 meter khani find the height of the lighthouse helai lighthouse san jong hi kan cho chu tur khani ta ni ta chuanin ming kan han pe a b c d kan ti khani ta ni kan cho chu tur chu cd khuni tamei tinani chu chuan kan kalphung ang bok khanin triangle a po right triangle na lai hi ate zo ki kan lut masanga hemi te zo ki mo hei helai hi tia kala helai kan lut le do ni chu hei 45 degree khani ya chuan ado le hemi triangle lian hi kan kal le do ni helai depression hetia lo in rim phei hi makti lo tu ne depression poni ma se helai angle ang hian hnuai kan zu pek tho wa kan hemi ma kan chon ang khanai nang reng don tina ni chu chuan hei acd ani ta hei 30 degree kha lo ni ta triangle te zo watang hian kan chok le chinang on ma kan tiang bok khan in triangle right triangle hei bcd ate hi bcd atang kan chok dona tan theta is equal to p by b kha kan hmang do ni theta is helai base angle hi ni vai a ta hian thak ngal to me te ngo tan 45 degree in tianga perpendicular point helai in rin chukhine cd khanita base chu hnuai helai in rin phei hi bc khanita ne hei hi khanita chuan tan 45 hi 1 ania ro 1 ania is equal to cd hi kan la shalo hemi in rin hi cho chuangai ber khani shrim shrim hei helai hi on divided by bc hnuai poi kan la shalo wa ti kan lo om se chuan hnuai tang khan han chho thina he ta multiplying bc1 is bc ti khanita cd hei zong hi hemi triangle te atanga kan nei the equation 1 chu ni ta ni chuan again tila second triangle kha en le ta hemi lian zo ki in right triangle acd a 90 na kha la ya c khain da thin do ni oh tan theta is equal to p by b tho khani ma se theta kha helai a base angle kha 30 khani mai ta base perpendicular point cd khalani ta base ta khichu ac khani ta ni chuan tan 30 value hi 1 by root 3 khania chuan cd hi lo manga ac pon huai lo om ta boka chuan he kan cross multiply lenga ac ka han chonga ta ac1 is ac tro heta in zom le meng on ac hey ac hi an chowa is equal to cdc la kan root 3 han chonga cd root 3 hani ta ni ngating helai 1 kha om kan bo kan ni chuan han chowa ac1 is helai cd hnuai om thin ka ac1 is ac root 3 hnuai mi ka cd root 3 chuan ac hi ama kan soyang tho kan
apum hi kan en le chiang hemi in rin thei tlang AC hi ani chuan hemi ma kan soi tong khan abung le theya AC pum pui hi AB plus BC nen ai ang reng AB plus BC nen AC hi kan split le thei ta AB plus BC mo chuan ta hian CD root 3 la oma chuanin AB tak hi helai inkar hi long te pani inkar ka 200 min peta chu 200 in danga BC hi helai hi BC tak hi equation 1 a kan CD nen anin ang ti kha kan hretowa BC ya hian CD in da thachianga CD root 3 lom le ta ni chuan ta hianin 200 le CD number lo ni to helai CD le hei CD hi hei CD bula hen va phei se a chaw thei pha jok don in a ren oma 200 hi main om se CD root 3 c ra hian plus CD heta minus in avakalanga minus CD tro chuan 200 hi lo manga ta hian CD root 3 minus CD ti om ta hian hemi pa po kan soi tong han CD hi anin chok thei lo hei root 3 na hen nei velo in minus thei lo vain common la tai la CD common ta CD kan la common anga root 3 chunga lo manga minus 1 CD 1 is CD ai nang vek amha min en khan chuan hemi bracket hi hlom khat angin in ngai tonga CD ne ra in kar and multiply oma hemi hlom pop hi bracket zong hi in keng thlang he ta 200 hnuai chuk thladon ta ni 200 divided by root 3 minus 1 chuk thla ti na ni chu root 3 minus 1 hlom hi CD 200 hnuai da thlanga adik zong pon ta hian ziak taila CD helamain ziak taila is equal to 200 divided by root 3 minus 1 ti hian adik zoin hei tlamai ziaka hei lama chuan ta hian rationalize tur kan ti khani ta hian kan rationalize na chu hemi hma pon kan soi to root 3 minus 1 hi root 3 plus 1 plus in helai hi minus ka plus in chuan helai in ziang kha chungain pe ve nga langa root 3 plus 1 in ti le ang ti khan chuan inge dot le lo om le ta kan ti chuan CD is equal to kan la ti le theya 200 le hi chung hi chu anin kop mai nga 200 root 3 plus 1 mo an huai tak hi a minus b angin a plus b angin en to tur kan ti kha root 3 minus 1 root 3 plus 1 chu a minus b a plus b chu a square minus b square tro chuan CD is equal to ta tak hianin 200 root 3 plus 1 hi la oma chuan root 3 zar chu 3 lo ni ta ni emo square le root in cancel thei kan ti kha root 3 is 3 ni ta minus 1 1 is ta and 1 ani bok ta chuan CD is equal to 200 root 3 plus 1 oma anwa hianin 3 a 1 pai chu 2 lo nia 2 hian hei a han cancel te thei ta 200 ar ni ta ni 2 1 is 200 tro so then John CD hi 100 root 3 plus 1 meter hi hemi san zong hi chu 100 root 3 plus 1 sang ani tinani chu hemi san zong hi kha hei answer chu ni le mai ole question dot le hi chu ka soi tong khanin a question ka chu chip chiar dem kan soi fia to helai kanon da chu thawang hi ni maya hi kan soi fia to lawanga ta hianin tui kha om ta chuan ta hian lighthouse kha oma lighthouse atang hian long pahiron kal kha angle of elevation kha depression nani zong so angle of depression kha voi ni ron la chunga tang hian ron chuk thira ni chu le a he lai long poi zu thir le he tain long oma he pai thir tu ni chuan hei 30 degree thawani kau te zok hi kau lian zok hi 45 degree ani ta ni chuan hei 30 ni hal bokanga hei 45 ani bokang kan ti khani ta chuan a hming kha a b c d kan ti lenga lighthouse ani ta lighthouse chungai na thir tu pa oma ma se tun question a chuan hei 75 meter lighthouse ati wangin 75 asang ani ta hei danglam na ani ta ni chuan helai distance between the two ships is ong ro hei find the distance between the two ships ati wangin he a le b in kar hi a b hi cho chwa turani ta hlau thung ani chuan angai ang tho khani maya hei
triangle te zo BCD hi right triangle te zo khi kan en le tur khania chuan helai CD san zo hi zong ro min ti to lawa 75 kan nei sa to khanita hei 45 ani boka chuan a triangle lian pui hi ACD hi a second kan en le don ta ni on ACD CD piang hi ma ka chon zong ro ti kha kan hlo zela tuna chon hei 75 ani to ti kha hriat beng tur ani hei 30 ani to bok ta kan tran le ha zung zung chinang a har lo boka hei hi a har don lo ni chuan hei question number 4 ani ta kan en sin ha langa in right triangle kan right triangle nei chu a te zo ka teng kan lu le chinang in right triangle BCD mo tan mang le ngal bokila tan theta aya 45 da tong o tan 45 degree perpendicular by base ni thin ka kan perpendicular CD ni ta base ka BC ni ta ti han lo ne chuan 45 tan 45 hi value chu 1 ani ta chuan ta tak hian CD kan la shelo BC kan la shelo kan ti thin kha he equation ni dang lam vak lo ne CD min pek sa to hi thak mai tur number om sa chu chu 75 ti to mai tur ma ka chon kan hrengai lo zon ngai khama se tuna chon om to thak mai tur ne an hoi BC hi kan la shelo ta he mi hi ti khana lo amanga chuan BC han chonga BC he ta 1 nen BC1 is BC mo zo there chuan 75 hei hi a equation 1 chu ni ta ne hei kan lu le ha lang again in triangle ACD tro tan exact engene ve so 30 degree tan 30 degree nianga is equal to perpendicular by base zel khani perpendicular tiang ka chu hei a chho zo tia chuk zo ngarom kali CD khania AC kha base AC kha CD by AC ti zel khani chuan tan 30 value chu 1 by root 3 ania CD hi kan hriat to wa kan thak zel mai tur o 75 in chuan AC kan la shelawa ti khan yanga chuan AC han chonga AC1 is AC cross multiply po kan soimun to heta han so root 3 po heta han chonga AC1 is AC 75 root 3 khengi kan zo der chuan AC hi po dar le thei ta AC helai chu kan soimun to boka AC phei hi apum pui hi pahina than thei AB plus BC nei nang reng ka te poi ka soi zau to longa in thra to nga AB plus BC ti na soi theya ta hian 75 root 3 la oma chuan AB hi zon tur khani ta chat mai ni ma ka chon thak tur khan number hemi ma ka chon kha meter som thuma kal nai meter som ni kal naya lom panin kar chu 200 tani ati laya number min pek thin phei khani ta hi tuna chon number khan kan thak thina kan thak thei do lawa azon ngai khani ta lola AB mai ro se mo chuan helai tak BC chu equation 1 ami kan an mang tlang po hi 75 ani sa kan mang ha langa ta hian 75 root 3 la ombok tai he ta continue wang o ta hian AB hi main da ula chuan 70 plus 75 hi helam 75 root 3 c ra minus in avakala 75 root 3 c ra minus 75 mo chuan ta hian AB is equal to kan tianga 75 root 3 minus 75 an chaw thei lawa pakhatin root an nei lo hi chon chaw thei lo thin ti kha hria ula ti chuan hei hi enge nei common kan la nga 75 root 3 minus 1 meter hi answer ni le mai hei AB tak hi kan chok chuak mai AB ina tluk chua chu hei tinani chu entina la root 3 hi take root 3 1.732 ti khalo mani chon root 3 I hian 1.732 kain mang le mai nga chu 1 nen in minus anga 0.732 lo chuak anga chu 0.732 le 75 ka in multiply le answer lo chuak don thawa ma set question tlang po en root 3 aya 1.732 mangro ati lem lo chuan helai theng hi answer ni to mai ti kha hriat tur ne an question dot le chu engeni ni sun's altitude ti vel hemi ha kan soi fia vak to khani ta hi po hi question ma za kan ta hian ground o ma to war dinga ni ina ron chuna a him thla kha 60 degree elevation helaya asiam lai I khan elevation he ta 30 degree of asiam khan 40 meter in a longer 40 meter in a soi asable ti khani ta ni hei to war khani ta a him thla helai chin kha angle of ai po kan soi fia to kha du chuanin le ula ati lama khan kan soi vek to kha mi chung chang khani hi question ain the shadow of the tower standing on a level ground is 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Now find the height of the tower. Tower san zongi cho cho le to ni A B C D
Hey point nang mani in try ve thei hial to nga ti khopa angai le ngai ve kania triangle te kan lut le ang in right triangle ka chaw mai hian post ula nang mani in try ve chin ma ula poi lo via wang o chuan in chok chinanga ka answer mu le in answer hui dang yang lo te kan en chinanga tiang khan chaw sa ring ringot lo nang mani point lo chok ve chin thayang in right triangle la te zok poi time triangle poi kan la sang to lo chin in muthiam ve to thoin ka ring bcd triangle te char so imit khan la ve ula tan anai zok so 60 degree nia is equal to perpendicular cd by base to bc nia tan 60 hi root 3 nia tro cd so kan theta lawa bc po kan thre hek lawa thak khekang bc han chawanga bc root 3 nia nga chuan is equal to cd nia root 3 le bc in karan hei oma bc ma da tum ngar kan ti khanita root 3 pe thale dei la hnuai hian bc is equal to cd by root 3 chuklet le dei se equation 1 khanita ni chuan hemi an pu hi chu question number 1 a khan kan chokin ka ria again in right triangle alian pui a atang khan en la c atlang phei pop a d a chhole acd triangle lian so tan 30 degree is equal to perpendicular to cd ne kan base to full ac so ni to ac tan 30 to 1 by root 3 cd kan thelawa ac po kan thre hek lo tro ac han chawanga ac1 is ac root 3 ron chaw boka cd bula cd root 3 chuan he tan continue le lokang ac tak hi ngai ang bok a full phei chu phel thei ab plus bc in ab plus bc in kan phela hei tak hi equal to lauma cd root 3 join ab hi kan neya abi a 40 in danga bc hi hei hi bc na tu pu equation 1 ami kan lalutan cd by root 3 helai chu cd by root 3 using equation 1 tika kalau zia mai thinai bc ni thin kha hei kan lalu dei se equation 1 ami kan lalu tina kan ta lang ani chu chuarin 40 hi mai na omanga cd nei le nei kha kop jok se hei plus cd by root 3 pum pui le lama wa phei popanga cd root 3 c ra khan minus cd by root 3 mo chuan 40 lama ta hian hei an huai an 1 omanga ngai ani thina lcm kan la thei kan ti to kha root 3 1 is an huai chuan root 3 mo chuan cross ila root 3 zar chu 3 top ani anga 3 cd ni maya minus cd lom bokani chuan 40 is equal to 3 cd a cd pakhat a oma cd pathuma cd pakhati pai chuan 2 cd ni ta divided by root 3 chuan root 3 huai mi he ta 40 c ra han chawanga 40 root 3 ta hian 2 cd lom bokani chuan 40 root 3 nuaya hian 2 hi akara multiply ong vaina ran chukanga 2 is equal to cd loma cancel thei che 2 1 is 2 2 2 are 4 2 0 0 20 root 3 chok ta ne cd chu 20 root 3 cd is equal to 20 root 3 zom ngai kha hriat chat chat tur ni meter hei hi cd hi height of the tower khani tower san zong chu cd ina tluk chwa chu 20 root 3 lo chwa kani hei question number 5 khani ta ni kan question run siama khan chuan question number 6 kha kan soitlang ha lokanga kha ka churem changa tunai chong kan tel lo menga 6 kha kan lokang wo video a soi ai chuanin heta kot teron man angaya ang khat deuh nek kan cho ho dona wangin thil dang lu tu kan soi chuan video kal tlang chuan hriat thiam har thina chu wangin school lu theiram chang sabera kha lo chin cheula kan zir don number 6 ko tikhan group 1 a question paru amma se pakhat atop ber kan tilonga panga zong hi group 1 ta na kan cho thei te choni group 2 kha video tharin part danga aron chok le ang